umthandazo kuyisabatha imini yesabatha mayibe inhloko ngcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo kuyisabatha isihlabelelo senkumbuzo yezulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Shaufa Mana Saretareli Zezurasi Lwezulu, amen. Mkhathi manje sesizwini sibona inhlanhla ukuthi sihlangane yerusha kade sinomhlelo omkhulu wasezulwini wasentabeni, amen. Sesifike ekwandalo lenkosi lapho omkhulu wasezulwini oyikhaya lemphefumulo. Bana benkosi njengoba silapha nje sithunyiwe imndeni abanye bethu ifike kubo yabathuma bathi mntanami mzukulu hamba zothana abakhale emphefumulo abanye bethu njengoba silapha nje baqala banginyathela lapha kepha bayaleliwe yiyo lemndeni yathi mzukulu sokufika ekhaya emphefumulo abanye bethu bayaleliwe amakhosi asezulwini athi uye taname sokufika ekhaya emphefumulo, amen. Sizokulalela uthubale manje kulabantu abatshele leyo nhlanhla kuba uNkulunkulu noma inhlobo zabo zasenduleni ngasekho nobenza izolo ngasekho ezibathumela batshela ngalomuzi, amen. Umuntu uyahlala livese lodwa elizengena endabeni uzoqala inhlanhla ukuthi eyini ukujama ngweni nodadewethelelo nawo umuntu longaphakathi lendawo namakhosazana amakhona athunyiwe avumelekile basuke aphakame asitshele ukuthi utheni ushambe ngalomuzi noma bathela abakithi ngalomuzi, amen. Wonke umuntu okulendlu ngaphansi kwendlu inqobo nje bayithunyiwe sivulalela ukudubala manje umhlaba beselodwa angene endabeni matambe esikhathi sasusele uNkulunkulu masikhulu zakapho sikube sesifaze saba abaningi sesizoba sahlambulelwa abantu benkosi masiphakama sikhuluma basithume bathini besitshela ngalomuzi, amen. Sivulalela ukudubala manje umhlaba beselodwa angene endabeni adedele umuntu kanjalo, amen. Kusibusisa, amen. Ipalama wami abawusha wayingcwele. uNyazi malukhethe uNyazi uThixo uThixo uNkulunkulu umnikazi wabantu bonke. Nginkosana ngihlansuthi esuka womthetho esuka ethembelini zayo. Ngilapha ngokuthunya umndeni wami, umndeni wakithi lapho engizalwa khona enkosini womthetho ethembelini zayo. Ngilapha abantwana benkosi emzini wasekhaya lemphefumulo kangiqala ukufika lapha cishe emangaphansi isikhungo lesihlanu. Ngilapha ngithunywe umndeni wami ongasekho emhlabeni. Sekukaningi ngifika lapha ngokuzwa imiyalezo abaningi bekhuluma ngeziningi ezenzakalayo. Sebeze bangithuma nami abazali bami ukuba ngizobagezela abasekho sebadlule emhlabeni, baba nomama sebadlule emhlabeni, badlula babengawona amaNazaretha. Babenza ukuphambene singaphansi kokhosi, singaphansi kwethempeli, sisezitulo kwethempeli, bengakholwa esethempelini, bengakholwa eNazaretheni, benza inkonzo ezehlukene, benza izinto ezayiphambene besekhaya emndenini, beshisa imililo ngesabatha.
Ilapha bangicela ukuthi ngizobagezela ngizobasusa umlilo lobashisayo lapha ekwandleni emhlabeni abafile emndenini bahleli lapha basha khona ngalo umlilo bayoshisa ukuthi noma udlula bangcwele beya ethebelini bejula eduze wasekhaya befutha intuthu bazobazali bami ngilapho ngizobakhonzela ke ngiphethe impahla okuyisiphomo nokukhonzela nokuzobacelela nomama umthokazi engizobahlambulukele ngizocela usheba abakhiphe lelitilo ngabakulo ngiyacela ukuthi bakhona kwami lapha abakhululeke lapho bakhona ushembe aze abakhiphe impilongweni ababhajwekule ukuze nathi zonke izinto ey'ngahambi kahle ziphume phakathi kwekhaya nasemndenini inkosi kuthuzwe elizwile amen ey'ntabeni zasengonyameni ngaphansi kwenkosi ucele amen banazaretha udaba lekhapefumulo ngiqala ukuza khona ukuze inkonzo lakhona ulalele konke ukukhuluma ngo-Agasti onyaka odlule hhayi ngakuze ukukhuluma la ekhaya ngase ngithinta umndeni wakithi ngoba ngisuswa yiy'nkinga esinazo umndeni wakithi abantu baqinisa izwi uma besempobheni umuntu aphakamisa akhiphe lonke izwi lakhe ukuze abantu bakubo bezwe ukuthi usefikile umntwana wethu siyabahlambululela masikhuluma amen manazaretha kusho ukuthi umndeni wakithi abafowethu ngoba yimo iNazaretha nomama omunye umuzi wenye indlu iningi lethu nje likhole abanye abantu basemhlabeni baphila impilo yabo kodwa abasitalelile bafika la safika wonke bengifika naye befika athi uyayizwa le ndaba ngoba amakhulumo yabe bethi bona bafuna bathandaze iyozwakala ngathi mina cha ngiNazaretha khona indawo yabisowushembe wathi ikhala lemphefumulo asiqale khona makuhlulekeka-ke madoda sesohamba sela nisho khona akekho ebengifika naye la afika athi hayi ayizwa lento bonke befika bathi hayi baluza udaba silethile-ke iy'mpahla iy'mbuzi ngo-23 Disemba ekuphela unyaka ngaphambi kokuba nje kulethwe iy'mbuzi mina ngashaya ngaphuka ingalo mangiphuka ingalo yasasengisokunxele kwase ngivele ukuthi abakomalume ngoba sesikhulume nomndeni bakhwelezile ukuthi nabo bekufanele ngabe kulethwa le mbuzi ngiqale kubona ngoba into zami ningiqala komalume kodwa-ke banazaretha selethiwe imbuzi sakwenza nje konke okwenziwa la ekhaya masihambisa imbuzi agcine ebuhleni sekuya khona sebebuyeleka imndeni uthe nje phakathi noJanuwari wakufona umama wathi Ndodana ngicela ukufika lapha kunini ekhaya ngizochaza kwenzakalani ngoba bayakhuluma ngale mndeni ubusuku nemini wathi kodwa ukuthi aphilile sasesikhuluma nabafethu ukuthi cha asike-ke umama siyoyizwela banazaretha bavele bakusukela umntwana oyinkosazana nje umncane umshana kuthina uthi bafika ukhokho wathi sizocela ukuthi lo mntwana kulo nyaka angayi esikoleni ngoba sifuna ukukhuluma kena zonke izinto ngoba kunjengamanje oqala siyabonga ukuthi nisekhaya lephefumulo sesigeziwe manje sibaningi singangekhanda ley'nwele zenu kodwa-ke manje sikhishwa ngey'gaba kusho ukuthi-ke bavela umfowethu wayekade sindisiwe umfowethu wavela azocela isixolisi kumama wathi mama ngiyaxolisa ukuthi bengihleka leli bandla lami iyona inkonzo ekhona ngaleyo elizayo kobe wafika ukhokho elethe ubaba uyelo obeshadele nomama wathi ukhokho wena nkosikazi kamzukulu ngilethe umzukulu la khona afuna ukukhuluma ubaba wayevele ehlupha-ke nje hlupha ehlale jaha umama wathi ngizoxoza konke ingane zami ngangingazenzi kodwa khona wayengenza emamakadeni okuyena wayenza ngenzi zonke lento ngoba engafuni ingane uthi ngawaloko asethi ukhokho imake ngiyomlanda manje wafika naloko abantu obabesibazile wafika nawaxolisa wathi yena bekabulala abantu emndenini wena behlakaza umndeni kamfowabo ngoba akafuna ganwe ngoba usesithenjini zonke izindlu bayathi angeke isikhathi zoba baqhamuka imndeni ngemndeni manje bakhuluma bakhuluma baba bonke usakhumbula bathi-ke baba ukhona abasekhaya abangayilethanga iy'mbuzi sekuvele manje abazali bani nabafowethu abangalethanga iy'mbuzi bathi lalelani lapha ensukwini into eyenzakalayo ngenkathi lethi iy'mbuzi kuyasho ukuthi umndeni kasibanibani awuphume bathi sephume zonke izinto mibili imndeni engayikhiphanga iy'mbuzi bathi nathi-ke manje siselo dakeni umuntu uphuma ngomndeni wakhe lapha nathi sasidinga bathi uma ngabe bangafuni ukuya sakulanda uzokwazi sihleli kuphi betshela yena umfowethu manje nje kuyagijinywa umndeni wahlangana base bethi siyifuna kakhulu
Stenhlambuluko umuzi indlu ngedlu Stenhlambuluko esegcekeni masemqedile sobe sesifuna inhlambuluko yomndeni wonke ukuthi kule wazo hlala kwenzekani ngoba into esifuna sifuna ukuthula bathi mhla sesibuya sizolitshela ukuthi wenza kanjani ningajahile ngani izohlala nje unyaka wonke sizokusitshela uthi omama bathi lesikupho sa-12 beleqeda nje kube khona ungena akhulume ngo-4 kube khona ungena akhulume sokwamanje seumndeni umuntu afake sihlawule emagcekeni bathi makusuka lapho siyanitshela ukuthi uzofuna wonke umuzi usemangathi ugcinisa abatha hayi ngezwa abanye sesathi ukukhuluma nabo ukuthi akukhulu bathi kodwa wona ithina abaphathi bomuzi ungafuni somthatha abothi kade sike iplace ikhona kodwa manje ushaya usigezele abantu bethu sicela ukuthi niye lemphefumulo lisiphathele umoya niye kaPhefumulo yosinikela ngoba njengoba sesiyakwazi ukuzwa inkulumo zenu ngoba bengenza imisebenzi singayizwa ingafiki kuthini ukhisho lolanga ufike la badla ukuthi ukhokho ushebe sefike wenza ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngane zami ngoba bekliwa bekuhluphuhluphu kulo ngapha lapha ngingakwazi njengoba ngibaletha la sebakwazi ukulalela ngoba ushebe sesigezile sibahle manje bathi nje ngikwazi ukuprepare kanjani besizodakeni uma ukhala uthi hey ngiyasha la ngifaka udakeni olubilayo indlela sikhulekile ngiyacela ngane zami nilungise lezi ngokushesha ingene izingemiso kodwa uma sekufikile la kulo mntwana besifonela phela siphuthume sonke sekhona ngoba ukhuluma mningi ngiyaphuthuma inkosi ibuse ngizwe manje amen Amen. Bonke ukuba ensendaweni engcwele ngithunyiwe ngusihli igama ngawashabanga isibongo intuzuma anginawo amaningi kodwa ngizofakaza ubaningi ngithunywe kule ndawo ngenxa yezibonakaliso engihlezi ngiphiwa zona mangilele ebusuku indawo baba miphi indawo entuzuma kwa-F indawo tuthunywe kuyona ikuphi ngithunywe la ngixolele nkosi yami ngibuye ngiphazamiseke ekuthenini indawo angikayazi ekhaya lemphefumulo engithunywe ngapha ekhaya lomphefumulo kuthiwa angize kepha kule ndawo kubaningi kuzokwazi ukuthi ngiqaqe isizukulwane sakithi esingakaze ngithunywe kubaba ade ngibabonile ngilele bagqoke okusayizingwe phezulu nokumhlophe njengoba ebandleni kukanje kodwa kuley'phike ezengwe bahlezi befika nje njalo so mangiba nalokho basho ukuthi okay sinesizukulwane sakini okumele ukuthi siqaqe ekuthenini asikwazanga ukuba siphile emhlabeni so kumele ngisinikelele kahle kahle mayethi uNkulunkulu amakhehla amadala athi abakwazanga ukuba bephumelele emhlabeni so nguwe ozokwazi ukuthi uqaqe yonke into ekuwena kunye nasi ikhaya lakini ngoba ngiyimi uqobulwayo ekhaya bakhonza zonke iy'ndawo kodwa-ke ngiba nakho ukujajeka ekuthenini ngiyaphi ephakameni ngiyaphi ethempelini ngiyokwenzani kuphi kanti mina lezi zinto ziyangihlupha ngilele kusuke ekugcineni mina kumele futhi yonke into ilele kumina ngigcine sengiba nokuconfuse kodwa akusekho-ke ngobani bangithumile kwekhaya lomphefumulo ubanini ngizobanikelela ngibakhulule ezweni lokugqila ngibonge amen uNyazi Lwezulu nami ngithunyiwe la ngathunywa ubaba wafika ubaba wathi mntanami ngoba uyakwazi ukuthandaza wena ngicela uthandaze uma sungela ushembe masingocela intathelelo ushembe ngase ngathula ngalalela wathi mntanami okungivimbile ohambeni lami angizange ngifinyelele la kufanele ngifinyelele khona wathi ngani yami ngangibulala ngani yami ngangithwala futhi
wathi ngangithwala ngibulala wasethi ngicela mntanami uhambe uye kaShembe ngoba wena usonta kaShembe. Angithi uyasonta kaShembe? Ngathi yebo baba, ngicela le ngane yami ungihambele ntombi yami uyongicela ethelelo ubaba uShembe. Wasethi mina ngonile kakhulu emhlabeni, wathi ubaba wonile emhlabeni wabulala ozobulala ngisho ekhaya ngoba uma wami akekho ngindaba kababa, ngoba mina ngithi ngihlaniphile ngabona ubaba ekwenza lokho. Wasethi-ke mntanami ngicela uyongibikelela kaShembe ungisize ngane yami, ngibhajiwe kodwa angishongo ukuthi ubhajiwe kanjani, kodwa wathi lokhu ngahamba ngisabhajiwe. Uma ngibala isikhathi ubaba abhajiwe ngaso ingane yami endala ina-25, futhi side isikhathi ubaba ebhajiwe. Wasethi mntanami ngiyaxolisa kakhulu, sasa nanamawele nina nanibathathu, amawele akho ngane yami akwenu imina engabathala ngawo. Angazange-ke mina ukuthi kufanele ungakhali wentombi ngoba uhlambulukela uyihle. Khokha umoya nje, udonse umoya kakhulu, uphefumula kakhulu ngoba uyamhlambulukela uyihlo. Akekho omunye umuntu ozomhlambulukela. Uma ukhala uzobaleka uShembe eduze kwakho. Hayi siyakuvala-ke uma sewukhala. Kusho ukuthi ubaba wakho akamtholi umuntu ozomhlambulukela. Donsa umoya. Wasethi ubaba ngane yami angikwenza lokhu ngoba ngangithanda imali, konke lokho engakwenza ngangithanda imali. Wathi nokuthwala lokhu ngakuthola ngoba ngangithanda imali. Wathi nayingenza kweni futhi lezi engangisebenzisa ngangithwala ngazo. Wathi ubaba angithi ubaba wayeney'nkomo ey'ningi, ngithi engathi senginey'nkomo ey'ningi la mhlawumbe zazo-400,000 kanjalo, zaziyinqwaba iy'nkomo ekhaya. Mina ngangikhulu ubaba ngazi ukuthi ubaba nje uyisiwile. Ubaba noma enza imishado ekhaya wayenza ngo-2 ngo-4, noma ehlaba ngo-2 ngo-4, noma wesimulisa ngo-2 ngo-4 kanjalo. Ubaba wayisho yonke lento, wathi ngane yami ngicela ungisholo lento. Wasethi mntanami sekugcina, wathi mntanami yongisiza ngane yami, ube usukhuluma konke lokhu ukukhuluma. Mina ngane yami ngiyokwenzela into enhle kakhulu. Kusho ukuthi sibaside isikhathi ngingakwazi ukuza la ngoba ngangisekenana. Wathi ubaba uyabona le ngane yami ngoba ngikuthumile wena uyenza into, ngabona ngazi ukuthi bese ngifile. Ngabona amalazaretha ngikhombisa umuzi omuhle oyisiliva lo muzi ngubona. Wathi yabona mntanami wena uzohamba emhlabeni ngoba awuyenzi into engiyithumile. Ngathi baba ngaxolisa, ngizohamba baba, ngathi engihamba amanga kubaba ngase ngithi baba kho muntu ekhaya lemphefumulo la ngizolithabulukela khona. Abashumayeli bangabekho bonke bahamba baba baseKhenani. Wasengixolela wasethi mntanami ngiyakuzwa-ke lokho. Kwaphela lapho noma wami futhi wafika noma wathi ngane yami
ngisize mntanami ngalalela ukuthi ma usizwa ngani wathi ma nami ingane yami ngabulala nami ingane yami ngabulala ngicela ungisize ungene ebamshelwe yongicela ethethelele ngathwala nzima ngakhala lapho ebushweni ngathi ma wakwenzisa yini lokho wathi ma njengoba wazi ingane yami sobabe sithele bombabe for ekhaya wathi ngoba wazi ingane yami nami ngaqiwa ikwenzeka into eyenzekalayo esithembishini ngase ngabulala ingane yomnakwethu ngokwazi kwami ukuthi ingane kaMamncane lo wathi ma ubulela ingane zakhe ngase ngabuza ngathi ma uyilindile noma ukapheleni na wasethi ma cha ngane yami uyilindile ngathi ma wakwenzeka kodwa lokho kuthungangana ma ngaphatheka kambi osesika nganami zongihambela ungene kashambe ekhaya lemphefumulo ukungicela entethelelo ngiyacela uNkulunkulu wami njengoba ngikhuluma uNkulunkulu amakhumbule konke obaba noma abangenise izulu lakhe bageze bathethelele ngoba ngingane ngazi ngizozenjani ngiyacela Nkosi ukuthi igama lami ufikile kwakamthembu ngazalela komalume ngaphinda ngazogana kaMsani mfana msondeza umbhobho emlonyeni la uqhelisa umbhobho ngaphinda ngazogana kaMsani kodwa inkinga yami la yaqala khona ngalimala ngafaka ukhokolo ngase ngiyahamba kulabo bamanga basho ukuthi yena nje ulimele imndeni yakhe ingcolile ifuna ukugezwa kodwa ngakho uDisemba ngoba kulokho lethu ngakhala ngeza ekhaya lemphefumulo ngafika ubaba nje babangiyalela ukuthi kwamina sengithi lokwenza igobo bathi hayi into abayigoma into engekho wena wenza la ekhaya lemphefumulo uzothola ukwaluleka mina ngekhanda lami ngangathemba ngahamba ngayogeza imndeni yami nakuyelethwa laba mabanga basageza ngeshembe ngicela uNkulunkulu ngibuyise isibindi ngoba unyaka uphelile lento ngayikhulumi ngicela ngizoyihlambulukela le mndeni yami ngokuhlambuluka kwami ngenzeka ukuthi bakhona abantu abazosizakala abayihambayo lezo y'ndawo bese begeza imndeni kanti badlala ngabantu bathatha imali bayayitebisa hayi nami ngakwenza laba sengizoba sengiyasekhaya lemphefumulo ngizogeza abantu imndeni yami ngiphinde futhi ngize ekhaya lemphefumulo futhi ngizoyigeza ngoba kuthiwa khona khishwe imbuzi hayi kutheke senayo ngilekelanga ngiphuma khona kwageza lapho kuleyo ndawo mangifika ekhaya bathi ugeza isibongo lapho bakuthiwa uyageza isibongo uthola amanzi okuthi ugeze ngaphandle kwegceke yonke usufike ugeza ngaphandle kwegceke yonke indeni amasendeni asengeziwe mangifika endlini ngithi na hayi ngivukani-ke manje sesizogeza la kamanzi ithi ngane hayi bo amogeza wedwa thina sivuki kubandla kanje kusenjalo inkosazana yami mina yayo 16 ibekiwe phansi kukhuluma ikhehla la kuyona lisemikhetha wefikile awuzwa wena awuzwa isimkhulu yaxolisa ngani ngizwa ngani athi awuzwa iyaliphaphama masengibuza ngithi nawo kwenzeke ingane kwenzeke nayazi nje kwenzekalani bese ngidonsa ucingo bese ngiyafona lapho khona kade ngiyogeza khona ngithi yindaba kade ngiyogeza isibongo yinto kwenzeka ngani mbele yawo ingane yami bese sike lo baba lo engimusha isibongo sakhe athi nayo wena sasayina lapho sizoyibona hayi ngithe ngingena nje endlini bathale lapha enkosini iphinde futhi nganiwe ngithi nayo sebenze njani ayivele isuku ingane bese sisedani room la sikala kwele mbizo forum bese ikhuluma ikhuluma lelikhenga isathambe siyokhulula endlini kabawondi ngaphandle base siyahamba manje siyafika kukhuluma lelo shedding uqinyiwe umnyama sengithi mina hayibo ngisasathi wethisizwe ikhaya yeke ngaphuthuma wena shida abantu wethisizwe ukhanyisana wena sokhuluma ngempela ngani bigugu lapha kwami ikhulume lenkosazana ikhuluma ikhaya kuyona lithi nawe fike amandla amuka wena
awuzwa wena ubala wathi lapho kulo muntu aseshe smoke asithathe idilise manje namba yakhe ngithathasele ngithathe idilise namba yami akiselungile sizofika kusasa ushayisa abathangi ngizela mina ekhaya lemphefumulo ngingayikene mangifika ekhaya lemphefumulo ngathi umshayeli umajiya uzofika hlale le ndaba uthi kunokwenzeka ukuthi abantu bethu sihambile sayo bayithanda babamanga nawe uyefala udingekile usohlangulu ebuhleni mangabuso wakwenza lokho yahlala nami yonhliziyo uthe ngoSeptember kwaba isikhumbuzo sebaba uNyanga yezulu ngahamba wasalekayo nami ngaya ekhaya uNazaretha nami ngiyocela iselela kushebe ukuthi imndeni yami ngayithatha lapho oyigeza nabantu laba bamanga ushebe kuphela obazogeza umndeni mangifike la vele usufike ophelele ekhaya lemphefumulo kwathi ngakusasa kabuye ekhaya yenza lapha kuyisonto kunokusetshenzwa ngafike nami ngasebenza ngafike nganikela ngavumela amasango ngathi ngiselila ekhaya lemphefumulo ngiyaxolisa lokho ngikwenzile ngizodlulela amasango la ekhaya lemphefumulo ngisebenzeni kwami silapha yalasebenza khona bashaya usimende kwamngehlala sujele lokhishini la bangakuba bona ngalibuzo namhlanje ungaphathekani khona uzokwazi namhlanje ebusuku wasifakele bababonana nangokuzawophinde ubone ilikhulu lesasibheka ngumina kodwa sikhuluma nami ngempela bathandi abahle enkosini ekaleni kwami ngalo lelo sonto angilapha ekhaya lemphefumulo ngizosebenza kakhona ubaba uNyazi Lwezulu usasihlezi endlini ngoba kuyilasiyisondo kwaye wayesepulpit emile kunemndeni yami wahamba phakathi lo mndeni obaba besesayidini ngapha noma wayesayidini ngapha uyakhuluma uNyazi Lwezulu uyakhuluma uyashaya epulpit kodwa amakhehla elokhu amanye eheleza nje kodwa kukhona abevuma uthe suka weka ejubela tuweka uthi mbuyelile la tuyafika kuzamila bathanda abahle enkosini ngathathazela nje bazuyibone ngaguqa idakala nguzayo yona ubaba uNshembu uNyazi Lwezulu wathi waba isibonga mkhazi ngathi mina ngumfikile wamthembu ngazalela omalume kodwa ngikhulisa stepfather ubaba wami waphumayo hayibo inkosi ibisishize yashizikezuthi inkosi imikhona angayizwa ukuthi ayithini ngasaba ukuze inkosi waphela iyasake ukubuza sezulu ukuthi uthi wazisho kabili bakhona kodwa wagcina bagcina engqawulile asayiyo uqathethekelo ngezobola ushembe ukuthi uyithethelo ngayithola ushembe uNkulunkulu mase ngizohlala ezansi ngisentela ukusho ukugcina ngoba selongisa nje nawo ngekhaya lemphefumulo umnikelo wamashumi bengazi ukuthi usuku umama uma usadlule emhlabeni udadewethu usadlule emhlabeni ufike udadewethu wesonaliseleyo baphuthe na wefikile nje noma wena usazokutshela ukuthi khona udadewethu osibanibani nomfowenu osibanibani mase kuyadinwa mina ngisathi uma uzotshela wena yingatheli mina ngelimi amashumi lapha ekhaya lemphefumulo ngizobazisa ukuthi unikela amashumi bathela abantu enkosini uyasebenza singayeki masike usunike ngicela inkosi usinikizwe igama lami ngintombi yenkosi ngwakabhembe ekhaya lusempumalanga oShobhoda Gate inkosi esiyakhele ubaba uNkosi uMadzanga kusho ukuthi bazalwane kuye kwafika uMancane kuyisikhathi esifishane ahambile udadewabomama wathi mntanami wathi ngicela ungayeki ekuphakameni yena uhambe esazi ukuthi vele isikhathi esiningi ngiyayinkonze namaNazaretha wathi mntana kaSesi ngicela ungayeki ngoba la ngikhona kunamaNazaretha wodwa kulomuzi la sikhona wathi emndenini wethu nguwe wedwa owazi ukuthi kumaNazaretha kukhona ukukhanya amen ukuthi ngidlulele ekusheni kababa ngiphe ikhethe elingizalayo liyele embhedeni libukeka ligula kakhulu kodwa enyaweni angimuntu agcoke i-underpant kuphela enyaweni zakhe lombhedelelekale kuwo begcwele ama-fruit ama-apula ama-orange amabhanana yonke nje into engama-fruit kodwa ibukeka iyinhle fresh kodwa
okungiphatha kabuhlungu ukubona yena ukuthi ubukeka agula futhi umuntu angazi ukuthi kusho ukuthini bathandekayo. Phinde ngiyele kumamncane ogane ekhaya kithi kwaBhembe owandlula la emhlabeni uye ufike ngonyaka ophelile wathi mntanami lo mntwana engamthola lo mntwana wambekisa ngangomzala wami umntana anti ukuthi ungaphambili kwami lo mntana akhuluma ngaye wathi lo mntwana akafikanga emhlabeni kusho ukuthi umntwana wachitheka. Emva kwalokho kusho ukuthi ngeza lapha bengizokulungisa nje manje ngihlale ngibizwa ku-YouTube ngoba bengilalela ingozo zala ekhaya lomphefumulo isikhathi esiningi. NgoNovemba masuku Novemba ngeza lapha ekhaya lomphefumulo. Mase ngibuyele emuva kuwo lo nyaka mawusuka ngikupha yena umancane ungikhombisa lo mntwana uthi nangu lo mntwana intombazane yinde lo mntwana athi akafika ngemhlabeni. Uthi nangu lo mntwana lo bengihlale ngikukhombisa ngayo. Angazi ukuthi kufanele ukuthi ngenzela ngoba mangathi mangithintela abafowethu hayi abanikeli indaba sephakameni abalizwa nokuyizwa futhi abafuni nokuyizwa bathandekayo. Okugcina ngicela intathelo yokushembe kuningi ukube ngibenzile ngilingisa ingadi nami ngingadi yesifazane ngicela intathelo kakhulu ukushembe. Bengikhulelwa ngikhushula abantwana ngicabanga ukuthi bayi-4 ngicela intathelo kakhulu ukushembe ukuthi angithethelele kukho konke ukuna kwami labantwana nase ngikwabangangabo sengibuyele emuva ngisakwazi ukubuyela emuva ngilungisa amaphuthana. Amen. Ngiyele ukuqoqa kwabancane. Igama lami nguWendi ngisuka eFrayedi ngwakathelezi. Ngizosheshisa nje ngenxa yesikhathi ngizobe sengikha ekugcineni. Ngiyokosine la ngifika la ekhaya lemphefumulo bengifikile ngoDisemba. Silethe imbuzi uma nomfowethu ey'nhlanu. Sathi uma sesifikile la ekhaya ingazalwane inzima indaba yesibongo. Unzima futhi ukuba yinazaretha ekhaya. Kunzima ngoba ngendlela esithwele ngayo thina esiyintathelo noma thina esisontayo sithi masobikela umndeni uvele unganako uvele ubone ngathi watshela amampunge. Kodwa naphezu kanjalo uguqe njalo uthi inkosi ngicela ungiphe isibindi ungiphe amandla ukuze ngelinye ilanga ubavezele wena ukuthi uNkulunkulu. Ngesuku la mase ngithi mina ayi silethe imbuzi. Mase silethe imbuzi umlando baba ngizama ngineyikweletu ngithatha imali umholo wami iyikweletu ngayikhokhe zimashonisa iqhubeke zande. Ngithathe silethe imbuzi mase silethe imbuzi ey'nhlanu mase sifika la sibambe imbuzi mase bakumaji yafika akuze isibongo nesibongo abhala mase kuba khona into ethi mina mbuzo bakumaji mase ngithi mina bakumaji wawuthe wena angoletha umfana sekhawushisa impepho khona ezoxolela umkhulu ukhokho ukuthi wathatha intombi elokhuzaneni empini wahlala naye ngayilobolile. Athi wangiyakabali untombi ngithi mina wangamthetho. Athi hayi phela mina ansibona abakathelezi kakade ngabe ngibiza umthetho ngoba utheleza ngithi wabaliqile wathatha unkosikazi empini kuba angamazi nakuthi wayehlala kwakunguphi ekhaya kubalekwe ngamlobolile wazala iy'ngane untombi yakamthetho wayibiza ngokutheleza ziphi isibongo sakuthelezi wazalela ney'ngane kwawezula sizula bese sithathe kwesibiza isibongo sakathelezi esakamthetho lesingabe sasibiza asisibizi. Athi hayi buyelani emumva nina kusengabe ngibiza isibongo sakamthetho ngoba uma ngikonikelile nangabuza bengizonikela lezi imbuzi lezi uNkulunkulu wena akasebenzoqina usebenza ngeqiniso ubenze ibeka lezi imbuzi ey'nhlanu emese nibhema ikhaya lemphefumulo nibhema uNkulunkulu senze njani la nihambisa zamthetho zonhlanu
ngivele ngithole ukuthi manje sekuzoyithatha manje ezinye imbuzi athi kufanele ezinye iy'nkani ezinye zakathelezi ngivele ngithula athi manje hhayi kulungile asenzeni ubuhlobo asikhipheni zibe ey'ntathu kamthetho ey'mbili zokathelezi kodwa ezinye-ke nilethe ngisidinga sonke umndeni wakathelezi la hayi abhale zakamthetho abhale zakamthetho asinika amathikithi athi inkosi inbusisi athi ngakho ubuhlobo-ke manje mase ngiyasuka kube khona into futhi ethi angisuke ngize ngapha uma ngiza ngapha ngivele ngiwe same time ngithi uma ngiwa vele kukhuphuka ikhehla kumina bamemeza bamajiya bethi bamajiya waza nangukhona sewini athi buza umamajiya athi yini kwenzenjani ukhuluma ikhehla lithi ngakuthelezi lithi ngiyabonga mamajiya yangisiza ingane bengiboshiwe nomndeni wami athi yangisiza ingane yathi hayi bengiboshiwe nomndeni wami athi ngiyacela ngicela ukuthi ungisize ngithi hayi kulungile-ke ukuthi ngisize mase ngiyasuka-ke lapho-ke thela ngiyacela mase ngiyahamba-ke bathi wena ubaba umajiya kulungile-ke uma elikhepheni ingane amandla ukuthi ena isizakale mase ethi lona ikhehla ngizomnika ibamajiya emandla hayi mase ngisuke-ke silapho-ke siyahamba mase sihambe sisekhaya mase kufika isibonakalise enganeni ikababa ikamama ibona bani ibona abantu sebegcwele esibayeni bayaphithizela bayakikiza bagqoke namabheshu hayi masithi yaphapha lenqweni elidala mase khanda isikhathi mase ngibona isibonakaliso ngoba benzoba umhlangano ngale ngibona isibonakaliso ukwamajiya uphethe iphepha uza sibaninga lendlela exakile ukwamajiya amemeza leli phepha uthi ena ababhabhadisiwe ngicela ukuthi beze ngapha uma sengishona ngapha nami nalaba ababhabhadisiwe ngoba ngiyazi ngibhabhadisiwe asebangabhabhadisiwe ngathi beshone ngapha uma sengishona beshone ngalana abangabhabhadisiwe bebe baningi uma sephinda futhi ngiphaphame uma sekuvele isibonakaliso uma sengiphupha ngathi ngibhabhadisela khona exactly uma sengibhekile ubhabhadiswa ngihleli uma seqhamuka kuntombela athi kuntombela mina buya uzobhabhadiswa wena anaqedile ubhabhadiswa lethi mina bantombela ingane ngibhabhadiswa nje manje athi cha wena uzokuzongena uzobhabhadiswa wasetshenzwa ngenziyo emnyama funeka wena ube umkhanya ugeza mase ngiyabuyela ngibhabhadisa angingenise phansi abuya ngikhipha phinde sangingenise phansi angikhiphe uma siyaphuma kuntombela mase qhamuka eminye ubaba uNazaretha athi ngiyabonga ntombela wayisiza lengane wayigeza besingakwazi ukuza kuyosokhuluma nakubo iminyama manje ngoba sisiyakwazi ukuthi sikhulu sesizokwazi ukukhuluma nakubo isigezile athi siyaphuthuma-ke manje siyahamba siyasala ebuhleni sisala emhlanganweni ngolesihlanu siyaphuthuma bese ngiyaphaphama mase ngiphinde futhi ngibone isibonakaliso ngisekhaya uma ngisekhaya ngilele ekhaya ngathi ngilele ngihlangana nomphefumulo nenyama uma sekukhuluma izwi lithi ngicabanga ukuthatha ngoba wena unginakile uma sengithi mina ubani manje wena uma sethi ena awungazi mina uyangazi ngekathi ngisasho njalo ngithi lithi awungazi ugoqeke uNazaretha ugoqeke ublankethi njengosana ntanta emoyeni ngithi mina angikwazi athi yena awungazi mina ngizalwa ubaba wakho ngithi mina athi asukume ivele ishito loblankethi wentombazane elingana nawe ngibambe izandla athi unginakile ngizalwa ubaba wakho mina ngaze ngasala endaweni othize ngicela uhambe uyofika unikelela mina uphinde unikelele nesibongo sikababa uma sengiyathola ngiyambuka emehlweni ngithi ngizokwenza njalo dadewethu ngizokwenza njalo uzohamba ngokunikelela yezo ngitshela ukuthi ena uzothi mhlawumbe uma ngokunikelela uzomnika ukudla kuyimncane ngithi ngiyazi ukuthi uzohamba ngokunikelela yezo hayi azagcina esenyamaleni ngiyacela ngoba ngifikile ukuthi ngicela ukuthi ngoba ngizomnikelela naye noma ubaba isibongo engasikhulisanga kodwa naso ngizosinikelela ngiyacela nentombi kaMthetho
lapho khona yenza icala yasuka ekhaya yaze yahamba yohlala ingaganile ingalobolile yathatha abantwana zalabantwana yabapha into abakamthetho ngecatha uNkulunkulu ayithethele ukhostele ukhokhokazi ngecatha uNkulunkulu amthethele amacala ukuze beshade nangokuphelele ukuze nathi sizobiza isibongo esiphelele kuyisona sona kunzima njengamanje ukuthi uNkulunkulu angipha amandla nomsebenzi usiphelele emsebenzini sonke asangazi ukuthi ngizoqhubeka ngizame kanjani kodwa kunebhizinisi engizozama ukudlula lokupheka ngicela ukuthi uNkulunkulu angivikele noma nizitha ngipha amakastoma bese ngikwazi ukuthola uziphathe amen amen bazalwane okhulumayo uthalente wakaDube usuke elindelani unoku-athenda esabatheni isizakala khona elindelani ngizoba mfishane nginovalo kepha ngiyathemba ubaba uNyazi la ekhona uyozasuse lolu valo kimi mina ngize la ekhaya lomphefumulo ngoba ngiba namaphupho ngihlezi ngibona ubaba efika emaphusheni ami kwesinye isikhathi ngambona efikile engathi uzanganeno ngasesabathendele ngilihambayo okunye ngaphinde ngaphupha ngiseteyesi kukhona abashumayeli abafaka inansuka le green bengakaze ngayibona kepha ephusheni ngayibona ngavuka ekuseni ngayisabatheni inhliziyo yami yathokoza ngifike esabatheni nangumshumayeli ngempela uyifakile ngiyayibona bengizocela ukuthi ubaba nami akwazi ukuthi angene emndenini wami nayi indlela sengiyitholile ngoba ngiyabacetela bonke bayilandele siyabonga abakhonza bakhe basezulwini enhlanhla ithuba lokuba uNkulunkulu asiphendele umuzi lapho sizoza sizohlambulula abazali bethu khona ezonweni abazenze emhlabeni besahamba abazali abazalayo nabayizolo nabakuthanda nabasemandulo nabangaphambi kwasemandulo akubulikho ukuthethelela ungazange uchithwe igazi inhlambulo yabo abazali bethu isiwele phezu kwethu thina sizukulwane esiphilayo ngicela-ke uNkulunkulu wasekuhleni afihle umngane bami abese ngiphela ekubeni ngaphambi ukuthi ngicela abavangeli basiqoqele umsebenzi kaNkulunkulu zikhonze ezinhle zasezulwini kunomthandazo wayeNazaretha othi sifuleleni abakhethiweyo amashumi amahlanu nesikhombisa uNkulunkulu wasekheni bamaNazaretha lezi ihlabelelo wayengaphinde ihlabelelo zokuthi kahlahlelelwa kwakuwumthandazo oxoxa indaba mina nawe ngiyacela uNkulunkulu angilwelele ilizwi ongafuna ukuliqeda uNkulunkulu angavumi amen lo laphi ngiyawezela ngesikhathi impi iba phezu kwami wayenqoba kodwa uNyazi uNkulunkulu wasekuhleni lo mthandazo wayewaphela ukuthi uzofika isikhathi lapho khona mina nawe ngizokhethwa uyibona ukhethiwe umnewethu oqala okhulumile
ukhulume ngokuthi bakhethe yena ukuthi ezenzile nangu udadewethu esezisho yena ukuthi ukhethiwe kuyisiminya ukuthi sonke njengoba sila ngamunye ngamunye ombathile ngomhlophe noma embathile ngomhlophe ukuza kwakho phakathi kwalo muzi ongumfula ozogeza imphefumulo yabazali bethu usuke ukhethiwe awuzange ngokucabanga kwakho nangokuhlakani kwakho ukhethiwe ukuthi woza usondeza abazali bakho kulo mfula wasezulwini imfula ikhona emazweni esiyabuka kuwo kodwa ukho umfula ogeza umphefumulo ngiyawuqala lo mfula lokhu ngazala lokadabu izulu nomhlaba ngiyaqala ukuzwa uthola umfula ogeza umphefumulo wathethwa uNyazi Lwezulu ngomunye lezinye ngenyanga la ugula umfana uwaphansi sevuka ikhehla lakubo siyathethisa isikhatheni mina engivukayo phezu kwey'dumbu zethu ngikhuluma wona amadimoni ayakwenza lokho avuka akhulume emzimbeni yethu sithi iy'ngilosi zokulunga kamadimoni manje uNkulunkulu akayivumanga wathi uNkulunkulu ufika kithi ngey'bonakalisi nangamaphupho nenzani manje lancenga leli khehla leli khehla ngiyacela mfowethu nje ngilalele uNkulunkulu njengoba emisile nabantwana ney'thuthukazi abafana lapha ekhaya wayemise ngokuqonda kwakhe ngicela ungilalele kuyiqiniso lokusho ukuthi namadimoni ayavuka phakathi kwabantu ingakho siye simbuze izinsizwa zababa enihamba ethandaza emizini yabantu ukuthi cha ningakwenzi lokhu sengathi kuyifashini nizintshela abantu bethi awona sizokhuluma abantu abadala ayikho lento amanga la uqile ushembo usuke ethangile ukuthi usuke umuntu akhuluma ngaleso sikhathi uNkulunkulu abona ngaso ufanele akhulume hayi ukuthi nithi nalangeke la ekhaya sekuzokhuluma abantu nizosebenzisa amadimoni nithi abantu bese nithatha abantu bafake ehlathini wathi ushembe imindeni yethu mayiza kithi ngibona iphatha kahle indlela lakulo uJehova ngacela ukuza kungekho khona emndeni yenu amen uma ngekuthume khuluma umuntu sethanda ushebe asingakutusi lokho sonke sengathi kuyinto esemthethweni kodwa kusuke uthanda ushebe indlela ikhehla le cha wena manje kuyiqiniso lokusho nathi sesaphenduka amadimoni saphenduka iy'lwane ngoba asilanga ethubeni sahamba sonile emhlabeni sesifana nazo iy'lwane futhi ngoba sinakiwe sigcina sesiney'nhliziyo zey'lwane umuntu ngale kufeni inhliziyo yakhe uma seyibolile esecabanga okubi noma esenza okubi uthi khona abantu abafake ngeyasono kodwa bafike ekufeni bese bethosa isono ngoba bagcina sebeyibulala bagcina sebenenhliziyo yesilwane wazi walinganisa wathi lesi silwane esingenalo uzwelo impisi impisi nesesiney'nhliziyo zey'mpisi bese siguquka sifane nempisi ngoba sesenza ubulwane uthi kodwa-ke mina ngithi uNyazi ungidediletha ngikhulume ngithe uzoqangala ngamphuma etoilet ngabona nomfaneko phansi lapha sebethuthuma namfaneko ngase ngiza wakhuluma ngancane ukulalela ngoba sesiyayazi imkube nje sesihlupheke kakhulu sesishayeke kakhulu emzini wobaba bethu ile moya ekhuluma kanje wathi nginalethise kahle mina ngukhokho walo mbane wayeselanda ngagcina sengidlisa ulaka ngase ngimlalela ngase ngimuza umuzi ukuthi ushembe ngesikhathi letha lo muzi uyikhala lemphefumulo angiwazi nokuthi lalela kahle uthi yabona ushembe ngesikhathi uNyazi Lwezulu letha lo muzi sasesazi sonke emathuneni uthi osesiswini sepethu osesiswini sentuthwane sasesazi ngoba into eyenziwa ushembe nje ohlele esihogweni siyayazi ukuthi emhlabeni ushembe usezoletha ukuthi emhlabeni usezoletha ukuthi kazi ukuthi iy'ngane zethu ziyobona injongo uthi-ke nathi sasesikwazi akekho umuntu ongakwazi usho uthi nomuntu wahamba emthakathi wahamba ewumulani wahamba enze into egangayo nabathwebuli bayazi ukuthi ushembe wenzani emhlabeni uthi sasesazi uNkulunkulu wethu ngithi mina-ke pho uma ushembe eselimemeza lenze njani uthi lalelake
uyabona izwi laShembe linamandla lithi ngubani uShembe uthi uNyazi Lwezulu uthi uyabona uNyazi Lwezulu mase likhuluma ngisho sesiswini sebhubesi usebathundini omhlaba uthi izwi laShembe linamandla mayethi ivukani uthi sivuka khona iswini mayethi phumani siphuma khona iswini ngoba izwi lakhe linamandla uzwi loNyazi Lwezulu singamdelela nje uNkulunkulu manje emhlabeni yabona umbamelo wethu lo family ubona amahlazi enziwe lapha emzini ngokusesangweni siyele uNkulunkulu singamdelela nje uNkulunkulu ngoba phela angeke enze into ezokuthi uzokusasa awuNkulunkulu njalo ophendula umhlaba lo Moses qala uMoses wabetha amamhluphayo waphendula umhlabathi uvuleke bangene phakathi baphithe umhlabathi uShembe kodwa akwenziwa hayi akakwazi ukwenza akwenza kodwa akwenzi ngoba umsapho phakathi amen futhi uShembe into isiqalekisa ayisiphethe efika endlini kaIsrayeli asenzanga mayifika belizwe uShembe kaIsrayeli bafana bakaIsrayeli namadodakazi kaIsrayeli athi mayonile abese bashanga isiqalekiso somlephero nochoko bese kubonakala ukuthi lo onile ezweni kodwa mayesefika ezweni lakithi wagodla ngoba wayazi ukuthi uza kubantu abaney'nhliziyo ezikhulu abanenkane ungathi namhlanje umuntu owashawele nje ukuthi eyakhe inkomo ihlekwe zami ngeyodwa bese kulawona lokho kodwa unayo mhlawumbe umuntu kodwa umbulalele ngokuthi yakhe yeqe ezodwa umdlula ngeyodwa bese yakujisa lo muntu akalungeli ukuthatha inkomo leyo ufuna ikhubalo lokubulala mina athatha inkomo ezimbili ayothenga umuntu ukuthi angibulala uShembe wayazi uze esizweni esihlupheke kakhulu esinonya esifundiswe ukuthi awukhulu wesikhoxisa manje uShembe yakwenza singabuthi beseni uthi-ke lo baba elithi-ke likhehla uShembe uyaxolisa uShembe uNyazi Lwezulu manje lakhuluma libhekise lithi thina mphefumulo uthi siyavuka sonke kanye kanye mayithi phumani eyitampoko uthi siyaphuma mayithi phumani isinzelwane uthi siyaphuma ngoba izwi lakhe linamandla mayibongozi la ngiqonde khona-ke khona izinto zasezweni ngiqonde ekutheni uhalalisele ukuba khona kwakho phakathi kwalo muzi wena oqala ukufika namhlanje ngoba uyilo muntu okhethiweyo ukuthi wasifuneleni ufuniwe watholwa uNyazi Lwezulu lakuthola laselithi nangu umntwana wethu basebethi lenkosi selusondezele kuwo lo mntwana ngoba sizotolozela ngaye batolozela ngawo abantu bakini saphume lolusizi mayibonge Nkosi amen manje ke dadewethu wena ophethayo uthi ucela abantu bakini bambone uShembe uthi wena abangene enhlizweni zabo bangenile enhlizweni yakho manje uzobonakalisa wena ngokuthi mabe nikezwe ithuba abantu ukuthi abafisa ukhetha inkosi sasa uNkulunkulu khona emhleni uhambe uyobhadadiswa kanti ukukhuluma nabantu bakini wena wakaqedi wena wawala embathi ngomhlobo bafuna wena ukuthi badolozele nawe bafuna umntwana ozoba yinxusa babona njengoba simbathele izingwe ezinhlobo singamanxusa asona amakholwa sizikhonzi sizokhonzela bona mayibonge Nkosi umvelanga ukuthi Nkosi babekhushula iziso babethatha iy'ngane amahlule ey'ngane nembungu benza into ezokubulala abantu sizobanxusela-ke ukuthi umusa wakho Nkosi awehlele kubo bese uyabathula leyo nhliziyo embi bese begezwa Nkosi yamakhosi ukuze kupheze ingaphinde kube khona umuntu owenza yona uShembe uzobethula lezo thixo abese bageza bese beboshwa ngoba sezwini umuntu mayeboshiwe ekugcineni isigqoko sakhe siyaphuma abese edonsa leyo mnyaka yakhe bese liyaphela icala liphela icala engasakwenzi khona kodwa umuntu engadluzanga emhlabeni usukhokho wakho wasemandulo ngakho-ke thina sizukulwane samanje esizelwe ngemihla yenkosi uNyazi Lwezulu asibeke isibili uNkulunkulu mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi cela isibili ngoba angeke bakuthuma uyivaka
alithuni ivaka emzini oyingcwele ufuneka amaqhawe ungaze kushemba amaqhawe kaThixo ayazikhethela wangashiwa amaqhawe abanikane okungena emgidini nenkani ukukhuza abantu ongeke okufuna isikhundla ngenkani sokuba umshumayeli ube umvangeli umfundisi ngenkani bese uthi uyiqhawe wena uThixo wani uzongisusa mina uma ngifuna ukukhokhela ngithatha ngenkani akushiwo lawo amaqhawe njalo amaqhawe esisihobweni lawo ayokwandisa ukhula uma esefile ukuzala abantu abanenkani abafuna ukugcotshwa ngenkani uNkulunkulu uthe akasagcoli kodwa bambhoqa ngenkani ukuthi akagcobe labo bantu masebefake abagcotshi bazoba yidlozi enjani masebehambile nanti ukhula emathuneni endlini emishona ngomthetho manje ngabe kufanele ngabe sesidla amaso ey'nkomo zokhokho bethu kodwa sisadla nje umlaza noma usho uqalo wendlela ethi basadla umlaza hhayi ngoba sidla umlaza ngokushembe emaphetheni ushembe wafika nazo zonke izinto evele ezulwini azikho iy'thelo zokubeka leyo nto ngokushembe mayeza nesibusiso isithebe sakhe obaba lokomkhulwethu nokhokho bethu abazalana nabathanda basemandulo nabangabambo basemandulo mayilethi isibusiso ushembe ufica okhokho bethu bephethe iy'nkwama zokuthakatha athi angisibeki isibusiso sami phezu zotenjini mabevuka okhokho bethu esikhundleni baletha isibusiso baletha ukuthwala phezu kwethu ucebe uyiNazaretha kanti ucebe ngokuthwala ufe yonke lento yakho njengoba desho umntwana wabantu otholekanzima uthi uyemuliswa ngey'nkomo zegazi ocathi ukuthi yonke lento ebenziwa kuwo ayibusekile ayihlambulukile ekhaya kwenziwa umcimbi ngey'nkomo mhlawumbe ithongo belihlambulukile kodwa ngoba usuzisa igazi lezwalo ley'nkomo zoqile bese ngibona leyo bekhishwe zimina kushebe kumandani awekho amasiko enziwa ngalento nje abantu lokuze emnyango lebeni usuchithile igazi mzango uyihlo enkulu ngey'nkomo eziyinhlamba olithole ngokuthwala kwengane lo dadewethu nje kade ekhuluma unenhlanhla ngoba uyise uvelile mina nawe-ke abangakhulumi abangafimfithi ethuneni abacindezelwe yithuna onganyakazeki uthi hhayi ey'ladadewethu ngeshwa mina-ke uyangazange ukuthi mina ngiphuma kunehlungu lenjalo ngiyazi ukuthi mina ngiphuma esijuni esidala ingakho ushebhe uNyazi Lwezulu oyisandla sasezulwini abuya siphe ithuba lokuthi sizozethula siyibeke kuyo umthetheleni ngandlela ziningi ushembe lapha ekhaya uvuse ukuthi simlekelele wakhiwe izindlu wabusendwa ozositshela ukuthi uNkulunkulu uthini uNkulunkulu usefile egcineni manje useyabona umlenziwayo sekufuna ukuthi wakhiwe izindlu zaNkulunkulu usinikeza uNkulunkulu ithuba lokuthi lokhu esinako ey'nhliziyweni zethu emphefumulweni silule yona silule umnikelo esuke ey'nhliziyweni zethu senze imisebenzi ashembe ushembe lapho esehamba ayothungatha amacala okhokhwethu esingawazi hhayi nawe suke siwanikela ntambama ukuthi uzonikela ubaba watshaniswa imoto kanti ubaba watshaniswa imoto le iy'mbeko laphezu kwakhe naye ubaba walodadewethu okade ekhuluma ungathola ukuthi uthula yena kuthiwa phela wanambani oba wenza imikhuba eyenziwa yithile nawe uthatha ukhondolo labakubo banga abasemandulo babenza leyo mkhuba enjalo uchungechunge wase kuvezwa yena ngokuba uyamazi uyise akabazi labo khokho basemandulo wesizukulwane mhlawumbe ukhokho wesizukulwane samashumi amathathu 30 khokho wesizukulwane sa-30 uzokwazi kanjani mawezele thina sasisakade ngcono balethele umfana oyisithombe sabo owenza into eyenziwa yona mase kuthethwa amacala akhe ubaba wakhe nomntwana uNkulunkulu othandayo mengasavezela impilo angabona ujele leyithwele emva kwabo ababenzela inkuba bethi siyabonga mzukulu ngoba ukukhumbulile sikhumbulele nathi mayibongosi asiqonde lokuthi into ehle ubaba wakho ubokwazi emva kwayo baningi ngokula kahle ikhaya lemphefumulo lingakaphiwa sebegeziwe abantu bakithi ekhaya wahamba wavela ikhehla elathiwa undlela lalimi iziphi zasendulo ngemihla amakhosi odingayo
lithi lifuna ugezwa nizame ngene igezwe iy'ngane lezi zagezwayo ngosuku elagezwa ngalo wambulela ingane ekhaya wakhambiwa amadoda egqokile namajazi adala kodwa amajazi amadala wakwa yini amakhulu ijabhwala ezinkulu undoda ezisembathele ungabhinji ubhinji wakhambiwa amadoda edonsa ehobula inhlenhla inkondlo ey'nhlenhla inqwabe esawutshela ethi bonke lokho wakho umgezayo yena wafunza thina nathi sesolukezo ngayonkosi siyamcelela-ke lo dadewethu ngoba ngibonile ngathi ufake inhloko uganile ukuthi emathuneni wakhe angamamisa athambise umuntu amdedela kuye ekhaya ngoba ufanele uthetha leli cala ekhaya bese bembaka amandla ngoba phela uthi uNkulunkulu akukho into ethelele engazazithithi igazi ushembe kuphela obusikazi ezulwini lokuthetha amacala ndawo akusakwazi ulicala oluthethe ekhaya sekudinga ukuthi izothethelwa ushembe emfuleni wakhe ekhaya lemphefumulo mayibongosi bathole iy'nkomo zokuthetha amacala nami nawe uyathinteka ndawo sibaningi sithole imithwalo engane esinxusayo izinsizwa zakithi ngizwile omunye ade ekhuluma ethi sekenza wathi wena ungakazi umbulela usazombulela cha ngakusuthi asingakhuluma ulimo njalo hhayi ayikho into enjalo ushembe usuke ethandile uvuthi umuntu wakini ethuneni ukuthi akafike kumina emthongweni lele ngey'bonakaliso nangamaphupho hhayi ukuthi kuyinhloso hhayi ukuthi sokholele ukuthi ngokuthi uma ngizekhala emphefumulo fanele ngiphuphe cha akukho lokho into efunakala kuthina uphula indlela sezulwini ehlakaniphile ukulalelisisa okukhulunywayo mina sengixoshile nje lekade ikhulunywa lo dadewethu nalo mfowethu ukuthi kanti abantu bafuna iy'ngane zabo befucela kusho ukuthi angibhelekithi inkosi yamakhosi nasi sifuzana ngiyasiquka usukele emandulo nkosi ngaphambi kwabasemandulo abahamba emhlabeni becupha omolokazana ukuze baphumele izisu bese bekwazi ukuthatha impungu bahlanganise namakubalo uphume isibunge sokuthi kwandiyinkomo lapha ekhaya ngiyacela nkosi uma ngifunela bona sukele emandulo ubathule lezo yithixo mvenqama bese uyabageza nasey'nhliziyweni zabo bese uyakunqamula lelo khondolo nkosi ungaphilele khona kuthi nasizukulwane ngey'zukulwane amen amen mina sengixoshile angidingi ukuthi uze ngibuye ngilele wena othi usalinde ukuthi abavele uNkulunkulu uthanda isho lami inkosi yami ithi thina uba kuya ngathi thina boshele kusho inkosi yami uba kuya ngathi thina boshele ngabe sithi abazali bethu ngizange bangcwabele lapha nalapha ngabe sithi bangcwabeleni ezindlini ngoba kuzisikhathi lapho ezweni kuzokhula kakhulu abakhunkuli nabacuphi nabalungi nabathakathi nezangoma abathakathi nenyanga abathakathi enothi intshalo umuntu bebemthwekula nithi emalibeni niyokhuluma lokho kubena seniyokhuluma neywane uthi kuba kuyangathi ngabe sithi batshale nezindlini bakhele izindlu njengokubona uNkulunkulu akamagetsemane ufundisa thina ngabe ningatshale ezindlini emakhaya ngoba thina kusho inkosi na ngoba thina boshembe masizwa isikhalo senu emhlabeni siyamkhipha umphefumulo womzali wakho siwulengisele phezuzoyiba lakhe bese wehlele esidumbeni sakhe abesevuka umama wakho nomkhulu wakho nomgogo wakho abesebeka ukuthi lolu sizo lakamdala ukuthi nokuthi nokuthi ngoba senza ukuthi nokuthi nokuthi uthi-ke uma kwenzeka sithi siyamehlisa umzali wakho simbeka phezulu komzimba wakho sukufuthi usucwile usuloyiwe avuke ugogo amabuke angakhulumi lutho avuke kwakho izilwane angakhulumi lutho uthi-ke ngabe sithi bathatheni nibafake ezindlini batshale ezindlini babesemahlonini indlu ey'ncwaba niyibone njengoba sibona bezayo manje-ke lokho asingakwenzi sengazuthi umngoma sekhaleni phefumulo ukuthi kuyoza abantu abaphuphile nabo kunisiko cha
noma uze khona uthi ngibube ekhaya njengabantu asebeyinikelela imindeni yabo wahamba isikhathi beyinikelela asho akekho wathi abalinde ukuthi bazodala ibonakaliso khaya usho ngujemela wathi usebelinda ziningi indlela zokuvela kwabo hayi ukuthi uzovela ngibonakaliso ingane abanye banikeza igate ukuthi uzalezwa nomndeni uzala umndeni uphindise waphukela umntwana uyabona ukuthi awakaqedi ukuthi abantwana amaningi usekhuluma ekuseni ukuthi bayizizindlu kodwa bangagezwa ngoba iy'ngane zabo zinamehliziyo ezinkulu azizi ayivumi makuthwana uzothinta amacala inja kwabo ayikwazi ungena le nja kwabo unamehlo lezikhanda lawo makuwumndeni onamadodana awu-5 namadodakazi awu-5 awuhlanganise iy'nwele zalawo makhanda labantu ukuthi bangabanani labo bantu ukuthi ushele noma ufuna ukwazi imndeni yakini umndeni ohamba nawo wangenelwe ezikhanda lakho umndeni ohamba nomfowenu wangenelwe ezikhanda lakho umndeni ohamba nodadewenu wangenelwe ezikhanda lakho mase nihlangene niyisikhokhoke seyithizo kaya bangabanani lo mndeni uyabona ukuthi uNyazi Lwezulu aliphumule nisho salihlupha sibusa kwenze emhlabeni sibe nenkane ngoba sesikwazi ukumphendula sesikwazi ukushaya umthetho uNyazi Lwezulu kodwa kofika ngaphesheya kwethuba kodwa la ekhaya lemphefumulo uNyazi Lwezulu uyamshenza namhlanje iguqile ithi inkosi sicela intethelelo ngey'ngane zethu ungaqali-ke wena udalela ukuthuthuka kanti abazali bakho bazalelwe eNazaretha kodwa bahamba sebemthuka imshembe banike ithuba ekhaya lemphefumulo isibili sokuthi bazocela intethelelo wena besiyona akusala ngeke bayithole intethelelo bazokuthatha bakuthele ngabe ukufa kwabo sabathi uNkulunkulu angasiphi isibindi mayibonge inkosi mayibonge inkosi wena kuthatha isibindi ukulunga ma ungenaso isibindi ngeke ulunge umuntu ofuna ukulunga umuntu onesibindi uba nesibindi akusho ukubalekana noma isikwakha uyaba isikwakha nje uyithulele thina esadlala ibhola siyakwazi umuntu umjele umfake akaqele la ethangeni lakho ayishayise kona ayishayise kona uloku umile nje nawe iba njalo isitha esifake weni qina ume lo mayisezwakudlokozayo ihlo edlokoleni ukuthi ngosulale umthetho washema usungaphendi ngokomthethelena yindoda mina ngunkosikazi walelizwe mina ngindodakazi yalelizwe ungangidlisi ukufa mina ngizolalela umthetho washembe ngokushembe uphilisa abazali bethu mayibonge inkosi siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe isibindi uma bashumayele sithi ithuba lokuthi asizokwenza imindeni yethu nathi umsebenzi ushembe athi asimlekelele kuyo asikele kakhulu leyo msebenzi ngoba ngesikhathi ukhipha umphefumulo wakho umnikelo wakho ungazi ukuthi unikelelani ushembe uyazi yena uthatha lowo mnikelo wakho awuphendula inkomo ahamba ukhipha lo muntu wakini ongavelanga wakhuluma wasemandulo mayibonge inkosi kodwa masefika isikhathi sokunika iy'nsizi abantu bakhipha amandla wonke azizonikeleluyise owafana senalihlo walikhishwa walixoshwa kuyise bakhumbuza lihlala ngoba wahambe ukulalisa abantu ekuyinto okuthile sikhishiwe zilungile indaba yakhe wahambe ukulalisa amadoda wahambe phambi isihlaka zemisa amadoda ngikhumbuze nise baphela kumxabanise umuntu udlala lefaka ubhoko ehlweni likhumbukile wena ufuna uzomkhiphisa kanti uma uzonikela kulemiyelo yokusebenza ushembe usebenzayo uthungatha abantu abadala ukuthi uyisho enzele imikhuba ngoba bakhona bahamba beyamasoko amanyana banabathela kuyisho ngoba befuna ukuthi ikabulalela umuzi wakuwo ngoba yena waxoshwa ngoba kuthiwa uyathakala umuntu oxoshwe emndenini ngoba kuthiwa uyathakala kuyingozi ngoba ubesanabe nalowo muzi axoshwe kuwo amethi uyaxoshwa nganele wethuna axoshwa ngaphesheya wethuna abeselwa alwe nalo muzi wakini ngaphesheya wethuna ukuthi omise abahleli lo muzi wasemhlabeni ngoba umuntu ohleli lo muzi wasemhlabeni into azenzayo usuke ezenzela abantu abaphesheya wethuna ukuthi ushembe lo muzi wakini wasemhlabeni umfanekiso womuzi wakwenu ngaphesheya wethuna ingakho ushemba siyiphathe kahle imizi ngoba mkhulu ethi siyidabile ungahambi usho inganonguphi ngoba udlulisa lo muzi ongaphesheya wethuna lo muzi ongaphesheya wethuna ungena uNyazi ahlale kuwo mayibonge inkosi
siyabonga socela umuntu abakhonela inkosi asibelelelweni abese sibethela umsebenzi kaNkulunkulu inkosi kusisizayo amen Akisuke ibe nkulu kakhulu kaMsasi njengami nje umbayeni uvuvulo amhlabelana Amen. ngiyaqala ukufika nokuzozwa lezi zindaba angezi ukuhlabelela kodwa ngiphakama nje ukubonga ukuthi inhlahla yaleso suku esasile ngithini Manazarethe Bashmayeli balendawo yokufikile la Ngibona yazi ukuthi ufika kanjani uNkulunkulu uyangithanda umshemba ngendlela ngithanda ngayo ilengazi lutho nendaba yalapha ekhaya ngizwa manje lesikhathi eside impela noma ithempeli engasashona ngisedwaneni umfundisi wami vele uNyazi ebavuka amen ngesikhathi eside ngikhona la emhlabeni ngikhona la enkonzweni kaShemba uyabonga nje namhlanje indaba ende kangaka engayazi ukuthi wayithola ufika yazi ngithola kanjani lento kodwa ngathi umshaya amabili ngimathatha ngingahlabeleli mkhulu ngoba lapha ngitshela ukugulela unkosikazi wami ngishadile nayo intombi ngamavulu iyagula le ntombazana bayagula kubula kubakhuluma ngabo la badala kathwasele umuntu ahamba yele athwasa ebese ngithi mina sengive indaba enkulu evela kulomuzi lwemphefumulo ukuthi kule ndawo lapha ukuthi noma ungoma noma ngabonani noma bakuloyile noma kwenzenjani uyasizakala uthi ke lo nkosikazi awuqale ume ngiye ngapha ngothwasa uyafika ke lapha bamshayela kuvuka ilutho uyabuya ngapha ngithi mina ngibuye ekhaya wena sambe siye ekhaya lomphefumulo ayikho leyo cha avuma buye bese ngithi mina awugibele manje uhamba ufuna le ndawo yomphefumulo la uzoyithola khona lapha khona abafana bakhona lapha nje manje abasebenza la bayazi le ndawo bese bamtshela bamlayela baze naye azoyehlala ethebini bamthathe bazombeka khona manje nje uyagula lo muntu sofakele ingubo zolezi zobungoma lozi uyagula kufanele ukuthi vele bamshayele kodwa kuvuke lutho uma ifika lapha ekhaya emphefumulo la ufika uyabika khona lapha kubashumayeli lapha ekhaya uyayibeka yonke inkinga yakho uyayibeka uyamuka masamuka ngokuhlala lokusuka ngolwesihlanu ngesabatha ubuyele esonto ubuyele ekhaya uyabuya umfazi wami sowuphilile nje hawu akadala sinkani la ufanele sithathe induku sihubhe sibegcekeni lasekhaya shaya lo ngelayo uphethe le moya le kodwa lapha ekhaya emphefumulo kufika kwakhe ngolwesihlanu isabatha isonto uyamuka lo muntu sophilile nguwe lona wathi ayimla uthi ke kimi hayi nawe baba uhambe phela uyobona le ndawo ngifika izolo khona la sengifika ngayikholwela kulaba bantu laba bakhuluma abantwana bakaNkulunkulu balanda imisebenzi yaleli khaya leli nami ngiyabona usofuna ngiqale phansi ngikhethe inkosi yalapha ekhaya amen ngoba sengibonile ukuthi kathethe ngihlupheka ngalaba bantu laba kanti kunendawo lapha abahlezi khona bengayazi mina lento le sengingekele ngaqeda inkomo babethu nembuzi ngipethile kodwa kusukela njengamanje nje akubuye kuphendula kuko la ibonakalisa khona lutho nje ihleli nje sengididekile ukuthi laba bantu abangaseka bakhuluma ngani bona usengihlabe imbuzi sabe nginika kanjani nenkomo konke lokusebenza kodwa namhlanje ngifika lapha ekhaya ngizobayisha indaba bathi kuvukile ukhokho uvukile ubali kathi laba bantu balapha ekhaya
alibonke abalenkosi nami seyaqala ukuyinikela ke manje ekhaya lemphefumulo eyaziyo Lwezulu cha khona ngesikhathi eside ngiphendule elangeni lapho uphakamela ukudala iselilanga ngokuyilanga ezulu thiyo lenkosazana uNyazi Lwezulu namhlanje selokhu ngiyibambile khona la yilokho ngibongayo mina ukuthi nami sengotshela nabanye ngisho njalo nisihlabelele sithi abangazazi lezi ndaba bazokhala ngani nami sengohamba ngokhuluma kwabanye ukuthi yebo sakhipha ngezangoma angigceli kodwa basengiphumile baba njalo angigceli kodwa imali eseyichithe khona bakuthini kakhulu ngibona ukuthi nomsengotshela abanye ezwenakile emhlabeni ukuthi hey naba abantu lapha bayabacela usizini laba abantu sebayakhuluma lapha yilokho malaza lethe ngiyabonga abashumayeli ukuthi nami ngijabulele inkosi yokubusisa nami sengikhulumile abo 57 lesakhathele 57 yasola lendlela ukuthi weva
Vula Oh, Nila Dini Sirelale